азыр кабинетиңизге чогуу барам машина мен жок дагы зен. Ушундай жаныңарды жегенди койгулачы. Патент төлөп атса, ижара акысын төлөп атса, сот фонд төлөп атса, эмнеге муну айтпайсыңар? Кел аукционго катыш. Анан силер өзүнчө эле мындай жабык кылып эле дос тууганды киргип эле аукцион кыла коюп анан сатып коюп атпайсыңар? Ээси билбей калып атпайбы? Жашыруун кылганды токтотуш керек. Мына 30 жыл ичинде сатылып, ким кимге каалаганына сатып, ким кимге каалаганын оформить этип келиптир. Жердин бүт бардыгы. Эми токтотуш керек бул. Карапайым эл бийликтен нан сураган жок да. Туурабы? Өзүн өзү багып атат. Өздөрү мээнети менен жүрөт. Бири Россияда, бири Казакстанда, бири башка жакта жанын багып атат. Чет өлкөлүк жаранга жер берип атасыңар. Мына силердин бир эле мыйзам бузганыңарды айталы. Азыр башкасын көрө элекпиз. 2 квадрат дүкөнү бар, сатырасына бар да. Шуну өткөн эле акционга коюшкан экен. Бул негизи өзү у жер мындай жерде эле сойду бою. Сойду боюну акционга коюп барган. Мен газетеге шундай чыгарганки, хатолугум Ибн Сино көчөсүдөгү 10 квадратлык жер тилкасы арендага берилет деп жазып койгон да. Bu yerdечи. Биз телефон кылып сураса, кайер десе айтмайат. Мен кандай дөкөнүм ондон мен оламайман. Өзү 3 балам бар. Бир 5-600 сом пул топом айтапты, орунда иштеймин да мен. Анчадан бери иштеймин. Патентлер төлөймүн, сосондар төлөймүн. Мен хайран болгон жоюм кандай менден сураксыз, мисалы мен ашыт иштеп турупман да. Кандай бирөөгө берип барам? Өзү негизи сойду бою. Аукционго коюп атат. Коюп атат. Lekin men bilmayapman. Ориентирде. 3 соту жер. Yok, 12 kvadrat metr. 3-2. Men hayron bo'lgan joyim, haligi qanday bu meni familiyam, otim hamma yo'q bormi? Yana orientir. Auksion fon закрытый ödü. Qancha qo'ydingizlar bu yerga? Бұл жер бойынша бізде 3-4 жаран жазып, o'sha Saydıboy dedik. Saydıboydagi жер to'g'risida ketib o'tadi. Buning ichida biz u yerda birinchidan taqtadik, arxitektura mizan bo'yicha chiyib, заключениeni berdi. Mamqattovdan заключение olib, u yerda yer komissiyasi bor. Komissiyaga ko'rib, mizan bo'yicha bardigi через aksion beriladigan. Komissiya jiyintig'i bilan aksionda vaqtli foydalanuvga 5 yillik muhlat bilan rayonduk gazetege jarya berildi. To'g'ri. O'sha jarandardın arzig'ini 3-4 jarandın arzig'ini sizlarga bergan. Jaranda jo'q ekan, Arz jo'q da, men sizga hozir kabinetingizga cho'g'ib boram, mashina men jo'q da arz. Shunday janinglarni jeganni qo'yg'ulachi. Sizlar agar 3-4 adam bo'lsa, nega bu kishini chaqirib qo'yboysizlar? Kechirib qo'yasiz, ya'ni to'g'risi. Anda nega bu kishini chaqirib qo'yboysizlar? Buna bu yesida turadi. Orientir berilmagan. Naprotiv, bu kishi yesi ekan. Men tang'alamda sizlargachi. Buna bu kishi patent төлөп atsa, ijara akıсын төлөp atsa, sot fond төлөp atsa, nega buni aytpaysыңар? Kel auksionga qatış. Yo'q, aytsa so'z ko'p. Bu kishini yaxshi taniyman. Men sizga keragi yo'q. So'zni to'g'ri tushuntirib aytish kerak. Siz bu tomonda ishlatganda beriga buzilib ketdi hozir, to'sman turgan yerda. O'shandan beri sizga aytaman, aksiyonga qo'ysa qatish, sen bunga tirikchilikga qiyin. Orientir berilmagan menga. Jon aka, men sizdan so'rasam, aka, buni aytmagansiz telefonda, aka, men rashta ayblanman bu yerda. Endi siz ayblayman. Sabab siz menga bemaza telefon qildim. Telefoningizni yozib, telefoningizni ko'tarmasiz aka. Mana da martga kelganda bunday qilib oladi. Kim aldı o'sha yerda aytsangiz? O'shani ham ayting. Kim aldı? Deputat Qanat satib berdi. Yo'q, ijaraga berildi. Hozir men qaqa boraman, hayron bo'lyapman. Yana deputat. Sizlarning ayollik kengashining deputat. Qarab, shu deputattарыңарга не ушулардан коркуп эле жер бере бересиңер, мен түшүнбөйм. Ээси турат. Ээсин келип эле чакырып келип, мынакей жер. Сен мынагу жерге ушундай аукцион жарыялаган жатабыз. Дагы 3 кишиден арыз түштү. Сен дагы катыш ушул жерге. Мына кимиңердик аукционду утуп чыкса шартыңар, ошоңор аласыңар десеңер, аукционду ачык ошол депутатыңар чында утуп алса, бул киши дагы жаны тынч да, мен мына Кудай алдында катыштым, ута албай калдым. Бунун шарты жакшы экен, утуп кетти дейт. Кудай алдында сиздердин дагы жүрөгүңүз турат. Мунуку дагы тынч, алган депутатыңардыкы дагы тынч турабы? Анан силер өзүнчө эле мындай жабык кылып эле дос тууганды киргип эле аукцион кыла коюп анан сатып коюп атпайсыңар, ээси билбей калып атпайбы? Уруксат берсеңиз, төлөп жүрмүн. Ana shu bo'yicha bir so'rov bersam, Nurdinov.
o'sha gazetaga chiqqan jarayonni aksion bo'layotgan yerda siz aksion bo'lgungacha uqdingizmi uqmadingizmi? Ben buradan ko'rib turib bordim-da gazetani. Aksion bo'lgungacha uqdingizmi uqmadingizmi? Yo'q, uqqanim yo'q. Uqqan. Qarang, menda bo'ldi. Bu boshqa so'zmi? Arender yo'q. Men telefon qilsam, telefon nomini qo'yapti. Arender yo'q. Arender bu yerda yerda nimasi berilishi kerak yo'q. Любой жердегі аукцион, әрбір айлы өкмөт аукционға қойып атқан жерде bu yerде жашыруунун кереги жок. Достукка берип коюп эле, ана коркуй ошо достук менен аукцион кыла беребиз деген түшүнүп, бул туура эмес. Berganda dostuk emas, aylı hükümette kire verişige bunday qilib yozdirib qo'yganmiz. Көрбедім. Кешіресіздер. Сұрау. Мен айтып өткенде 3 ай болды келгенім Россиядан. Кирдим жер сурап мен. Аренда жай жерден сурадым. Жоқ жер. Бербейт. Аукционға қойылтапты, жоқ ештеңе көрбейсің, ешіңе алды. Ештеңе жоқ. Даже әлгі не болуш керек? Чтобы жария бергеніне форматы айтады. Рамка болуш керек. Жоқ, даже рамка жоқ ал жерде. Жоқ ештеңе даже таппайсың, оқи албайсың. Мынаке айылдын группалары бар да, азыр biz электрондоштурууга деп атабыз, бардык документация. Мына президентибиз айтып атат, бүт бардыгы кагаздан кетишибиз керек. Эми ошону WhatsApp группа деген бар да, айылда. Башка нерселер керек болсо салып атпайсыңар WhatsApp группага жазып, коркуй ушундай кылалы. Ошондой кылып туруп аукциондун бардыгын WhatsApp группаларга бериш керек. Мына ушул жер сатылат, мына жер. Аукционго коюлат, ижарага берилген жатат. Ала тургандар болсо жарандар айыл өкмөткө кайрылгыла. Ошондой турса, сиз ошону алып чыгасыз. Мынаке туугандар, мен силердин WhatsApp группаңарга мына салгам. Мынакейди. Коюп койсоңуз эч кимиз эч нерседе унчук албайт. Айыл өкмөттүн эшигинин алдында жазылып туруп, ошону көрбөдүм деп келген бала болсо, бул Кудай алдында жооп берет өзү. Ошону көрбөдүм деген үчүн. Жок үчүн айтып атат да мына. Мына ким айтып атат, ошол жерде турат, ачык көрүнүп атат. Мындай болуп атпайбы? Маселенин бардыгы силердин жашыруун жасап салганыңарда болуп атат да. Жашыруун кылганды токтотуш керек. Мына 30 жыл ичинде сатылып, ким кимге каалаганына сатып, ким кимге каалаганын оформить этип келиптир, жердин бүт бардыгы. Эми токтотуш керек бул. Бүгүн президенттин талабы ушундай. Жер сатканды жең ичинен токтоткула деп атат. Губернатордун дагы тапшырмасы ушундай. Ар бир айыл өкмөттү карап чыккыла, инвентаризация кылгыла. Жеке менчик жерлерге, ижарага берилип аткан жердин баары кимге кетип атат? Барсаң эле депутат, же депутаттын иниси, айыл өкмөттүн такасы, же зам айыл өкмөттүн эжеси. Бизде башка эл жок. Ошон үчүн ана элде чатак чыгып атпайбы? Айыл өкмөт деген киши калыс болуш керек. Жетекчи калыс болуш керек. Ошондо анан эл багыштар эч нерседе унчукпайт. Карапайым эл бийликтен нан сураган жок да. Туурабы? Өзүн өзү багып атат. Өздөрү мээнети менен жүрөт. Бири Россияда, бири Казакстанда, бири башка жакта жанын багып атат. Аяктан өлкөгө акча салып атат. Жок дегенде ушул адамдарга айыл өкмөттүн деңгээлинде бир шарт түзүп берип койбойсуңар. 5 соту жер болгон, мына сурагандары балдар не? 5 соту жер. А сиздер отуруп алып 54 сотуну коюп сатып атасыздар ар. Ошо жөнүндө биз сиз айттыңыз, ошо жерге мен айтып коеюн. Биз кайракка будай эгенмен, карапайым элмен. 140 гектарды эгип жүргөн жерди быйыл арабтарга арендаға берип салыптыр. Биз будай сеткен жерлер. Жок, быйыл барсак, сурасак, жер айсыздар айтат, силерге жер жок, арабтарга берип салыптыр 140 гектар. А биз о жерге 2 гектар, 3 гектар кылып будай эгип, мал коюп, өзүбүз багып жүрөттү. Ошол жерден берип салыптыр. Быйыл жок. 140 гектар бар. 140 гектарды бизге келди. Арабтарга берди. Не себеп? 140 гектарга арабтар эмне кыла баштап атат? Түшүндүрүңүзчү. Biz Araplar karcılap investitsiya alıp gelip, значит, darı çöp östürgenge, darı çöp östürgenge. Araplarga yer kerek emas, o'zimizni elimiz, o'sha yerda jumuşçu o'rin bo'lib qoladi. Biz al yerda joy yerdan u joyda dag'i bo'laveradi ekanda, u dori cho'pchi. O'sha sessiyaga qo'yib, значит, deputatlarni ma'qulligi bilan mana egemenlik bo'lganimizdan beri 30 yil bo'lgan bo'lsa, shu ariqlarga bergungacha al yerda bir sotigini arendaga olgan yo'qda. Mamlakatga
bir tiyin tushgan yo'q, bir odam foydalangan yo'q. Al bo'sh turgan yerda biz nimaga berdik, значит, arendaga. Plus nima Aqilboy aka. Bayağı nima paketdagi ham bor, so'z paketi. Qanchadan men unutib qoldim. Unda bu bilan kelishganda o'sha arablar bilan kelishgan yerda gektariga 500 so'mdan ijara haqi. Joyatlar o'zi gektariga 120 so'm, 115 so'mda. Ular gektariga 500 so'mdan foydalanmagan yerga beramiz gektariga. Andan sirtqari paket memorandum tuzib, ayrı hukumatlik hamso'zlari Az qolsa bo'lgan. Nachar aylarga 250 ming qo'shimcha yilina. Bundan bereriz memorandum tuzdi. Ben hech ne sizga o'tirib borib, yozdim, arız yozib 15 gektar bering, men ferma qilayin. Desem yer yo'qdir. Bor egever qolagan jeringizga. A bir yil egeyin desem bir ektim bo'ltirib. Biroq gektarga 400 dan beramiz. Arenda. 1 gektar. 1 gektarni. Ana bir yil egel desek, bütün Araplarga bersa. Yer yo'q. Hozir ham biz egel desek, yer yo'q u yerda. Arenda o'zingiz yeringiz bermaysiz, bu biz ayol ustida qancha gektar bu da 300 gektar. Nega dar 300 ha? 300 gektar. 300 gektar. Emni bo'lgan dar cho'pga ketdi. Darishib deb o'tadi. Yo'q, qana. O'sha proyektni sizlarga bergan proyektni qana. Arapaymen o'shadan non Biz shunday yerga dar cho'p Oqlar degan. Al bunday dar cho'p bo'ladi. Eğer uşunçalık kısmı tuvaletine uşur. Yerden şu jumuşçulardı alabız. Mınça jumuşçu gücü mesnilerden bo'ladi. Oşolordun ayrığa kısmınday bo'ladi. Sotsialдык paketi mınça so'm degan proyekt qanaki. Dolbor qana Arapta. Memorandum var ekan, bizde yo'q. Memorandumdu so'ragan yo'q. Men dolbordu so'ragan. Kelishimni ko'rsatdim. Siz aytib o'tmaysiz. Men al cho'pni bilmayman, qaysi cho'pga ketdi ekan. Necha Bizden arenda Dar cho'p. A mümkün al abi yeme ketdi. Qayerda? Yo'q. Allah rahmet. Yo'q, qana o'zimiz el ekan. Yo'q, qana dari cho'p, qana qaysi dari cho'p? Daha çoğunu keçirip versen, kıynağı yerige bizde salamatlığı saktığı boyunca şu ekilediğin darı çöpte ziyanı yok. Hani öyle narkotik, parkotik, kirli diyen zakluşineler çıkıgendir, körgen. Ona da 140 gektar yer. 140 gektar boyunca. Көтөрмүш. 300 gektar жанагы комиссияда дагы азыр муну комиссияга дагы араптарга берилген 140 гектар жердин бүт чоо жайынын бардыгын киргизди. Кандай болгон, кантип берилди, эмне себептен, кайсыл араптар кандай эме болот, кайсы документ менен келген. Бүт чыгарыңыздар канча сом болот экен. Соцпакет эчтекени билбегенден кийин ал жерди бербеш керек. Чет өлкөлүк жаранга жер берип атасыңар. Мына силердин бир эле мыйзам бузганыңарды айталы, азыр башкасын көрө элекпиз. Чет өлкөлүк жаран. Bir Kırgız barı Arap'tan bir sotu yer alıp görsünçü. Büt bardığın eseptep karap çıkat. Sen kimsin, kayaktan gelgen Kırgızsın, emni kılgan jatasın dep büt bardığın. Biz 140 gektar жерди berip koyup atабыз. Özübüz bilbeybiz. Darı çöp. Emne bolgon darı çöp eкен? Болбогон нерсе болбойт. Men özüm üstü bolganmı? Özüm barsan berбей koy. Büt bardığın şunu şu tekşeriңиздер. Özü bizim ayol üstüde şu yer var da. Kayraklı yer özü 300 gektar buday. Kim? Bagarcı. Oşo жерди берсе, ой. Ayıl hökümöttün esebinde 300 gektar jeri var. Oşo жерге budaya кетти өзү. Акалыкалар эге. Оған біз бар. Kança 300 gektar mı? Yo'q. Al yer, значит, bizde bayağı aytgandek, Partiyas kolxozini 4 kooperativga bölüngen, 4 kooperativga. Aqtilek, Birlik, Paxtaoral, No'ruz kooperativlarini. Birlik kooperativini Aqtilek kooperativiga balдар atgan Sırt degan yer tegigan. Aqtilek kooperativ. Aqtilek kooperativini Birlik kooperativini Bagardan Sırt deb qo'yamiz, o'sha yer tegigan. Adırdan. O yerda endi el borib bardigi ekan. Tura. Yo'q. Meni tug'anlar bilan sizning bir tug'anlar qancha gektar jeringizdir? Meni bir sota jerim yo'q al yerda. Qo'ysangiz Ha, emas. Bir sota jerim. Biroq meni tug'anlarim borib o'shaga el qatori bagar yerga buday ekishadi. Qancha gektar yer? Bilmiyorum yani. İcaraga mı?
ijaraga al yer Yok, Hozir atalgan yer o'zi. Yer Balkim ulushi bu- bo'lib hozir. birlik kooperativ ulushida Aqtlik kooperativ tishuri 165 gektar qayra qaydov bor. Bu bizi mamlakatga fondga qaramay ulush yerlar. Oktyabr yilini ham ulushi bor hozir. Birlik elini ham. qayraqdan ulushlar edi bor. O'shundoqdan ijaraga egetdi o'tpay al jer FPS Yo'q. jer emdenji PPS'ga ulush bu yer, ulush. İcara dediniz. Ошону айыл башы жаңы шайларда ошо барсам неге бербесең ошо дандыны. Элге кабар бере турган ошо да. Бирлан командада. Мындайда ака сиз мени туура түшүнсөңүз, Sen to'g'ri мен Сам сөздү байда. мен чоң атамдан калган жерде ham силер алигиндей кылдыңар да аке. Мындай кылгыла постоянно келет, маалымат бербейсиңер. Бирдекени эл мисалы үчүн мен деле кызыгам. Бирок элдерди карап туруп ошончосуна кой ошолор тие берсин мен иштей берейинчи деп. Себеби жакында эле бердик арыз менен калды. Даныйны берип койгула деп шүкүрлөргө туурабы айттыңыз. Битте чечимиңизди же аткарбаса же болсо ФСБ деп жазып алгыла совершенно секретно деп. Билбейт мен мисалы үчүн кече эле октябрда октябрь айларында качан аукцион бердиңер. Шайлоо 30 сотиктү бир саттыңар. Кече дагы бир саттыңар. Кимге саттыңар? Ошо эле төрага депутат, ошо эле Жуман, ояга сыртка чыксаң Жуман канат. Эми жаман көрсө жаман көрсүн. Марабака турат, бияктан чыксаң Марабака ошо Жуман үчөө турат. Элдер же билбейм, улардын атасынан калган бу. Айыл өкмөтү иштеген. Шайлоо 2 күн калганда саттым. Мага мисалы үчүн жер керек эмес. Мага керек болсо өзүм барат. канча участок сатылды?